Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV. Usithembiso lo umfana wangobese khona la eSouth Africa. Bafowethu le video izofundisa izoxwayisa ikakhulukazi odadewethu, oma wethu nosisi bethu nabakoti bethu kwabasethathile nama-girlfriend wethu kwabanama-girlfriend. Bafowethu lento nginokuyibuza ukuthi yenzeka kanjani, kodwa nje ngokocwaningo lami nawe lapha ekhaya ngicathi nawe ungakubona lokho engikusho. Most abantu abahamba izinyanga namasonto abantu besimami. That's why ngithi kule video ngizoxwayisa bona kakhulu ngoba ngibona kunefe elimnyama, ngaze ngasho nami ngathi ngumuntu ohlolayo. Ngibona nje kunegagasi elikhulu elizobalimaza. Selibaqedile abaningi bayangifonela imihla namalanga bayakhala. Sengithi angibuye ngizoxwayisa ukuthi bafethu abantu besimame bayi-target market yama-scammers. Nje bayi-target market yama-scammers. Angazi banani le eyenza ukuthi kube lula ukuthi bevumele yonke into nokuthi kube lula ukuthi berobheke or abantu besilisa bathatha i-advantage bayabasofta or babasebenzisela umuthi or isalamuzi. Angazi kodwa into engayinaka bafethu isalamuzi is real, isalamuzi likhona. Ngiyakhumbula kudala kule minyaka yama-early 2000 to 2010 abantu babesebenzisa izinto emadrobheni. Mawuthi yahamba kuthiwa khona abantu abavele bakugcoba nga-something wayithola usudidizeka bakuthathela imali yakho ngebhadi nangenhlahla. Ngisaye ngayi-experience leyo nto leyo engabona khona umama ngihamba naye bathi bayamzama bamshaya kena kodwa bahluleka ukukhipha imali kodwa base bemshayile imali yaphenduka amaphepha whatever ayiphethe by that time avela phenduka amaphepha nje samangala ukuthi awu kanjani. Kodwa-ke ngenhlahla sakwazi ukuvala amakhadi fast babe sakhipha u-R100 phekwe imali engayazi ababethi bazoyikhipha. So bafethu-ke khona isalamuzi, angazi noma ngizoyibuza ngesalamuzi elisha or ngizokubiza ngesithwalo esisha nanoma ngani wena ongakubiza ngakho. Mhlawumbe nawe lapha emakhaya uyakwazi abafowethu laba bokufika bangaphandle abako Nigeria, abako Zimbabwe, abako Congo, ikakhulukazi abako Congo, ngicathi banomuthi noma isalamuzi abalitholile ukuthi eSouth Africa lisebenza kalula. Balishayele lo salamuzi labo belishayele komama abantu besimame. Ngake ngasifunda ke esinye story kuFacebook la intombazane echaza ukuthi yadibana nomjita wangaphandle washela umjita yaqoma intombazane. Yaqoma kwa-right abantu abathandanayo umjita-ke wathi asambe ngoku-introduce ekhaya eMidrand. Baya mayifika lekhaya umuzi okholwayo bashaya amanye ama-ritual nje ukuthi kuze be-accepteke phela kuleli khaya kufanele kuyothandazwa bangabantu abathandazayo and stuff. Bamshaya nje uma besathandaza wezwa izwi elikhulumayo ukuthi wena usibanibani wasibanibani lase limtshela zonke indaba zakhe. Yabo lamhlolela nje yonke into njengoba injalo exactly ngogogo wakhe ngobaba wakhe ngomama wakhe yonke into ayaziyo nade engayazi nade sayibuza bamphendulela nemibuzo ade nayo. Base bemtshela ukuthi ke use in danger of dying uzofa noma yinini akalungisa into zakhe. Uthena ke sathi ulungisa into zakhe kwathiwa ka uthatha imali ebank kuze ebe nemali eningi kufanele ushaya isamba sika 250,000 ebank ezobanika bona bese benza into zabo imali yakhe izobuya isiphinda phindekile. Ngenhlahla ke lo sisi loyo wakwazi ukuthi ebone ukuthi la is a scam. Wathi masebuyela kumuntu ozovuka ebank wablocka kasani waphuma kubo. Abaningi ke sebeshayiwe na la eThekwini sekhona engibaziyo abashayi. Bafethu labantu basebenzisa iskill mawusisi bayakushela. Angazi or bayakhona ukuza ukuthi unemali or uzoba nemali or kanjani kodwa bayakushela umqome. Abanye basebenzisa i-prayer session. Umuntu wakhona uzozenza umuntu othanda uNkulunkulu. Njalo mawuzomvakashela une-prayer session ayenza la hlala khona uyathandaza uzothi mase njola semjolo wenu usuqinile nawe usuvumela yonke into ayishoyo uthandaze naye. Manithandaza one day nizothi niyathandaza kuqhamuke izwi kulendle nithandazela kuyo. Ithola njengoba ngihlezi nje kuqhamuke izwi into esinokuyibuka ema-movini likhulume ulizwe naye elizwe likutshele ke zonke indaba zakho nje. Ezinye vele usuke sezazi usamxoxela, ezinye angazi or bayahlola because nezilwane phela ezihlolayo zikhona. Mhlawumbe nazo banazo izilwane ezihlolayo zikuhlulela yonke into yakho zibatshele bese besebenzisa lelo zwi ke
bekudonma umqondo, bekushaya uphele nya emqondweni. Leli zwi-ke liyakutshela-ke ukuthi wena mfowethu, wena sisi njalo, inkinga yakho ukuthi nokuthi 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 nokuthi, kuze sikulungisele kufanele sithole imali engaka. Leyo mali hayi ukuthi uzosinika thina sizoyisebenza uyithathe futhi wena, kodwa kufanele kube ucash. Sizoyisebenza uyithathe futhi usuzoba nemali eningi since usufike la. Nawe mawubuka umjida indlela aphila ngayo, ihlalela endaweni ehlala umntakabani, naye uvela unemali eningi, naye ekutshela ukuthi nami ngoba ungibona ngithandaza ngasizakala kanje. Hayi uqale-ke nawe umkholwa. Sebebaphelile-ke osisi bebakhiphisa iy'mali zabo, ngazi bathagetha abantu abaqeda kushonelwa, abantu bayeni babo abazophunyelwa amafa, bathagetha abantu asebebadala besebenza, thothi umama nje useko-40, late 40s, early 50s, umuntu osengaretire noma yinini, osenemali ey'lako over million kuma-retirement fund. Bayabarithayisa-ke, uzoyithola usuresigna or usuretire emsebenzini, uthathe zonke iy'mali zakho uyinike bona. Ukuthi bakwenza kanjani anginama-details cause nabantu mina bangibikela sebekhala, nabantu engibaziyo le story basisho be-hurt. Kunzima ukuthi umuntu uma esaphatheke kabi asisho sonke isitori sakhe njengoba sinjalo. Uzoyithatha wena le mali ucash, ngeke uyi-transfer ebhenki, uzoyikhipha, uzohamba ubanike. Mawuqeda kubanika ukuthi usuyabuyela la hlala khona, awusamtholi. So ngiyafisa kubantu besifazane ukuthi beqaphele isalamuzi leli abaliphethe li-dangerous. Into engiyinathisile ukuthi abakaliniki abantu base-South Africa. Abantu base-South Africa-ke benza budlabha. Yonke into uma yathinta umuntu wase-South Africa iba budlabha. Abantu base-South Africa bathinta into manje, uzombona naye senika nomunye isiyaduma, bephele osisi babantu beqolwa imali ngesalamuzi. Ngicathi basayikhiphe i-secret ngoba most yabantu abasaye engibaziyo bo4 manje abantu engibaziyo abashawe le system leya leli salamuzi, bashawa abantu bangaphandle, abashayiwe abantu base-South Africa, obhuti abathandana nabo suke bengaphandle-ke. Ividiyo akusiyinhloso yokukhuluma kabi abantu bokufika, ngibathanda bonke abantu, akusiyinhloso mhlawumbe yokuthi odadewethu ngibakhethisa ukuthi beqomephi bengaqomi kuphi, kodwa ividiyo ukuzoxwayisa ukuthi mase kwenzekile uyithola ususebudlelwaneni nomuntu wangaphandle, uqaphele lezi zimo ukuthi nakho usuhlolelwa ekubeni wena ubungafunile ukuhlola. Vele mina lento ukuthi ngivele ngihlolelwe nje ngingaqondile ngithi ngiyahamba edrobheni kube khona umuntu ozongihlolela, ngivele ngibone lapho ukuthi idlozi liyangilahla. Bonke abantu bebangaka ley'lwane zakhe lesalamuzi lakhe livele labona mina ngiyi-weak ukuthi ngazohlolela mina. Angiyithandi ukuthi ngathiwa ngiyahamba ngiyahlolelwa. Nani ngithi niqaphele ukuthi umuntu usuthandana naye, usungena naye ekamereni endlini, sekukhona amazwi akuhlolelayo. Lawo mazwi lawo yiwo abasebenzisayo ukuzokuqola. Lawo mazwi lawo bayawasebenzisa ukuthi bezothatha yonke imali yakho. Lawo mazwi lawo bayawasebenzisa ukuthi bezokushiya unqunu, bayokushiya ukhala unqunu ungazi nokuthi uzomtholaphi. Eqhubeke enze abanye futhi elokhu ebaqole njalo. Niqaphele njalo guys nje kubantu besifazane. Angazi noma bakhona nabantu besifazane asebenalo lolu salamuzi abalizosebenzisela abantu besilisa, angazi noma bekhona vele ngesisanaka, ngoba abantu besilisa bahlezi-ke beyikhipha imali beyinika abantu besifazane, kodwa mhlampe bakhona abantu besifazane abanalelo salamuzi, angazi. Kodwa into engisayibonile abantu bokufika besilisa babaqedile odadewethu, babaqedile oma wethu no-anti bethu nomalumekazi bethu bebaqola, and futhi abaqoli u-50,000 abantu laba, abaqoli u-10,000. Baqola imali yokuthenga umuzi, baqola imali yokuthenga iy'moto, baqola imali yey'ngane zakho kade ungaphilisa iy'ngane zakho for the next 10 years. Beqole bekushiya uhluphekile, bekushiya ukhala. Bafethu ngicela sibewasha isalamuzi likhona. Abantu abenza lamasalamuzi ngibona ngathi mina bathuthuka kanye ne-technology. Qala babe nindana uthi ehamba edrojweni kuthiweni kuthiwa hawu nangeke kuninda, sebenzisa uzuka noma uthi ubhobho usule ubona into eyiphethe seyiphenduka amaphepha. Kwakhalwa ngalelo salamuzi wathi hawu isalamuzi. Kwasho ukuthi lithola abantu base-South Africa lathi bhu wonke amadolobha laphelelwe isitayela laphupha or washona umuntu oyebanika lesalamuzi. Angazi sebethola isalamuzi ayilishayo. Bafethu njalo angilazi isalamuzi ngoba ngiyazi ngizobe sengithola ama-call thiwa sithe sengihlupheke kakhulu ngiyalifuna mina lesalamuzi. Angilazi bafethu, nami ngiyaxwayisa nje ngoba ngiyalibona ukuthi liyanda and liyabalimaza abantu besifazane.
Angimazi umuntu onalo, abakhona baselistini ukuthi bayafuneka, ngifuna ukukhuluma ngabo ngoba uphenyo lusemaphoyiseni, angigxilile lapho ukuthi obani. Kodwa nje angilazi futhi angifuni ukulazi ngoba futhi angifisi ukuthi sihlale ezandleni eli-wrong nje. Ngifuna bestop engathi kungabanjwa kuze kubanjwe yona le nyanga le ebanika leli salamuzi ngoba manje abalisebenzisi le ngakubo, bazosebenzisa thina la beqola odadewethu, beqola oma wethu, besiqole nathi silimale. Ngicela abafethu nje nibe wash, ningakhohlwa abafethu ukujoin EasyBet, nisebenzise ilink engizoyifaka la ngaphansi. EasyBet is the best. Ngithanda nje kakhulu, ingakho ngizonixwayisa bodade nani bomama nani bo-auntie nani bomalumekazi. Bye bye.